ഞാൻ ഒരു പാട്ട് കേൾപ്പിക്കട്ടെ. എനിക്ക് ആ തമിഴ് പാട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. தெரிஞ்சு செய்யல நான் அறிஞ்சு செய்யல புரிஞ்ச போது முடிஞ்சு போச்சு திரும்ப முடியல போக வழி இல்ல வழி சொல்ல மொழி இல்ல நினைச்சதொன்னு நடந்ததொன்னு எதுவும் புரியல பழைய பாசம் தேடி பார்த்த எங்கும் கிடைக்கல சிரிப்ப மறந்து தவிக்கிறேன்னு சிறுவர் சரையில சிற கொடைஞ்ச பறவை துடிப்பது உசுர் இருக்கும் வரையில என் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போகுமோ இந்த இருட்டு அறையில. ഈ പാട്ട് ആർക്കൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്ക്. എനിക്ക് ഒരുപാട് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ പാട്ട്.